Shalom, salam mejojo aman banta kerina senina dengan terang ibas gelar Kristus. Si tetap artada ate, bidang orati kata di bata arah palas PJJ ta. Jumpa kita, ibas renungan PJJ guna tanggal 10.5, seku tanggal 21 Oktober tahun 2023 endah. Jana mari genduari si persikap dage ukur ta, rikut pe ras pustaka si badia, lako bansi kita ngorati kata di bata ras-ras. Semaka bansika kita arberita mansa kelewata. Kata ribata sejadi palas, PJJ ibuat ibas kitab Lukas. Lukas bindu 10 ayat si pemena, seku ayat 10. Adik enggo kam ersikap iromanari. Mari sioge dage isi. Lukas 10 ayat si pemena, seku ayat 10 endah. Kata na bagenda. Iutus Yesus 70 kala ajar-ajarna. Kencasi Ipilih Tuhan 70 kala nari jadi ajar-ajarna. Ajar-ajar yang endah dai isuruhna dua kala sendalanan. Ngelebei ia ku kerina kuta ras ingan si minter atena idahina. Nina Yesus man kala belang si man peranini. Tapi kurang si ranisa. Dage erto tolaman si mada peranin gelah isuruhna sirdahin guna peranisa. Berkatlah, kusuruh kam lawas bagi anak biri-biri ku tengah-tengah serigala. Olah baba dompet, gajut-gajut, entah sepatu. Olah kam ngadi tengah dalan, gunar cakap ras kala. Adi bengket kam ku basada rumah, katakanlah lebih damai man isi jabu endah. Jana adi lid ibas rumah kala singarapkan damai, maka damai sisa kendu ringan ibas ia. Tapi adilalit damai sisa kendu mulih man bandu. Kesilanglah ibas rumah pan dengan inemlah kai si brekena man bandu. Sab kala si erdahin patut kapdat upah. Olah sambar-sambar ringan du kesilang. Adi bangket kam kusada kuta. Jana ije ia lo kalak kam. Panlah kai si breken naman bandu. Jana papalem lah kalak si penakitan ije. Katakan pe man anak kuta kini rajan di bata nggonde herku tengah-tengah du. Tapi adi bangket kam kusada kuta. Jana ije lah kam ia loken kalak. Lawas lah kam ku pasar-pasar. Jenari momoken lah. Seh ije saja kata di batas jadi ogenta alu tema Yesus nuruh si erdahin guna peranisa. Senina dengan turai bahas gelar Kristus ngerana karena erdahin. Adi sungkun kam wari kaisa sange kam erdahin. Adi senina turang tasi pegawai negeri tapi pegawai BUMN mungkin rata-rata ia erdahin 5 wari. Wari Senin, sekuari Jumat. Adi senina turang tasi pendahin na guru ya. Banci jadi rata-rata erdahin 6 wari Senin se Sabtu. Adi senina turang tasi ku cuma tentu tergantung kai si isuan nah. Bancikang tiap wari ya ku juma erdahin, bancikang rikutkan paksa-paksa singgo ia turkan. Bali mendaras perbinagan tapi pengusaha banci tiap wari erdahin. Kecuali tupung sakit atau lip pesta keluarga ya, lakon-lakon. Kekelani Tuhan, lip sekala pengusaha si empuna usaha swalayan. Ingana MKI simpang dalan si galang, simpang jalan besar. Swalayan na arkiteken letak na isimpang cukup laris kal. Sa ije mo ingan kala nusuri bas angkot nari. Bagepe ije mo ingan kala nimai angkot. Maka sehari-hari na swalayan laris kal. Tapi lit si menari khusus lit sadawari swalayan tutup.
mulai pagi-pagi nari seku berngi sada warin asli labuka. Wari kai wari minggu. Wari minggu ipakena guna ku gereja arsembah ku Tuhan. Makali piga-piga kalak sinandai sa nungkun manbana. Lange akap narugi ngenen bagai kelarisna usahana Nina ngaloisa. Adi banding kena nai ope wari minggu ia tutup ya. Tiap wari ia binaga buka usaha ibandingkan kencang go wari minggu khusus kena guna Tuhan. Labo beda pemasukanna. Bicara tiap wari kinpe ia buka usaha swalayan na labo namahi kai kelpebas ia. Sebab igejap kena arah ia ngelitkan waktu guna Tuhan. Ijenari merehen maler rezeki ku tengah-tengah kegeluhan. Kegeluhan Tuhan litkang idahan dukala sebagai isa kelewat du. Atau mungkin pengalaman du sendiri ngatakan hal si seri bagi si katakan pemilik swalayan endandai. Sadar entah lang prinsip si jemaat pengusaha pemilik swalayan endandai merupakan salah satu contoh berita man sekelewet. Searah bagi yang cidahkan identitasnya selaku kala Kristen. Teridak ketutusan sembahku Tuhan tupung wari minggu khusus kena guna Tuhan. Pendilo guna wanci petandakan Tuhan. Nurikan dengan cidahkan identitas tak selaku kala Kristen. Pendilo tak selaku kala si berita. Pendilo guna berita karena Tuhan di bata tugas ras tanggung jawab ta sekala-sekala. Pertanyaan refleksiman banta ugange pendalan kenta kidekah enda. Cana uga saja nge cara tak berita meritakan kata Tuhan. Mari belajar arah ogenta singgo si oge ras-ras endandai. Kitab Lukas enda khusus bindu 10. Enda nurikan karena uga Tuhan Yesus milih tole ajar-ajar di luar 10 dua ajar-ajarna. Let 70 kala iutus nama kala endaiku erbagai-bagai kuta. Si 70 kala enda jelas tentu labo kala sembarangan. Labo asal pilih Tuhan Yesus sebab ngom iidana uga kini terkena semaka ipilih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mereken gambaran man ajar-ajarna maka belang siman peranin tapi kurang siranisa ayat peduakan. Enda nurikan maka enterem kala serta dah ate guna ilayani desken pagi singgo megersing si arus rani. Tapi kendalana labo piga si erdahin guna bancing ranisa. Jana di si OGKP bas Matius siwa ayat 36 alu kalimat si seri. Nina Tuhan Yesus belangman peranin tapi kurang si ranisa. Erkiteken iidahna mekuah hatena ngenehen kalak si erteda ate guna ilayani sing ngikut-ngikut Tuhan Yesus desken biri-biri silai permakani. Maka perlu enterem kalak si erdahin guna ngelaisa. Enda melatar belakang pemilihan 70 kalak enda dai. Engkai maka harus 70 lah 100. Uga makalah genap 100 kalak iutus Tuhan Yesus. Tentu enda lek pengaruhna kubas tradisi kalak Yahudi pak sasi Ija angka 7 emang angka sempurna. Sewari-wari ita padibata pelit pitu wari ibahan dibata wari-wari siman bentasan kita manusia idoni enda. Cana kencang go dibata nepa doni enda rikuras isina seku manusia wari peenemkan wari pepitukan. Ijema go iida dibata sempurna kerinana semaka ngadir dahin. Wari pepitukan berkaitan ras angka sempurna ibas tradisi kala Yahudi.
pitu, artinya pitut silayah-layah, bagilah sempurna. Semakal ngabo 100 kala siniutus tapi 70 kala. Maka kencang go ipilih iutus Yesus kala endadai dua-dua kala sendalanan. Gelah nakai bagi ninai bas kita pengerana ya, pengkhotbah 4 ayat siwa. Ulin medua kala asangkan sekala-sekala. Engkai gelah adi guling sekala nari banci nampak tisa. Jenari adi redahin pe. Belangan bekas nadahin adi 2 kala asangkan sekala. Maka ope si pitu kala enda berkat. Nina Tuhan Yesus, ula baba dompet du, ula baba gajut-gajut du, ula baba sepatu. Engkai makala perlu maba dompet. So enda sifat na materi. Ula menjadi beban. Ate Tuhan Yesus kala si isuru arberita fokus min dalan kendahin singgoi bereken. Fokus ia dalan ken misina. Sa misalna di bawah na gia dompet na gajut-gajut na rasa sepatu na adi benne ngo jadi ukuran na. Lanai fokus ia, pia lanai lanjut ardahin. Di samping si EP materi enda ikesampingkan Tuhan Yesus gelah kala maka dibata kak mencukupkan kerina keperlunna. Dibata mencukupkan kai sini perlu kena. Istilahnya genduari, Tuhan yang utus, Tuhan yang urus. Jenari nina ka Tuhan Yesus. Adi jumpa kam ras kala ula ercakap ras iya di tengah dalan. Artina kai adi ercakap ras kala di tengah dalan tentu dekahan kari ngadi. Adi ngodekahan ngadi melanai bot terdahi kena ini lanai fokus ya. Selanjutnya nina ayat 6 sehku ayat 7 adi bangket kam ku basa da rumah katakanlah damai man isi jabu enda. Adilit kala singarapkan damai bas jabu tentu damai jadi sekerajangan. Tapi adilang adi sebaliknya damai mulihkan ku ajar-ajar artinya kai lang rugikan kai pe. Bicara lit pe kala silang aloken salam sapa damai si belas kendu la tamarugi man bahandu. Si penting enggo harus di dalam kendu. Tanggung jawab guna melaskan damai man kalak si deban enggo ilaksanakan. Jenari nina pe adilit kalak singaloken damendu kesilang lah ije. Pan ras inem kai singgo sikap kena. Ula sambar-sambar. Artina kai manjabu singarapkan damai ije me jabu si patut guna ngaloken berita. Berita si meriah. Ula sambar-sambar gelah terjadi ije pemuritan. Ula sepintas lalu saja ngencak ia jari karena kata dibata. Tapi sengayak dewasa ia jika ia jadi ajar-ajar Tuhan Yesus guna erdahin pebelangkan berita si Maria. Jenari pe nina Tuhan Yesus adi bengket kam kubasada kuta ya. Jenari ia lo kalak kam panlah kaisi ibreken na. Eda berkaitan ras pantangan pangan-pangan silih dibas kalak cahudi. Adi enggo alo-alo kalak kampan kaisi sikap kena. Ula erbahan tulpa ukur kalak. Jenari pepalemlah kalak si penakitan ije dengan turikan kerajaan di bata enggo deher. So tugas utama ajar-ajar ni Tuhan Yesus. Tapi adik kebalikannya terjadi. La ia lo kalak kuta kam. Lawaslah ku pasar-pasar memoken. Artinya kai tadingkan. So ia ngesi rugi langalokan berita si meriah, berita keselamatan. Perpulangan ni Tuhan kai dage makna si banci buat kita. Sekaligus kawitan naras dahinta RPI. Selaku gereja si Genduari. Kekelani Tuhan ara ogenta enda kita isingatkan mulihi karena tugas ras tanggung jawab tak kala Kristen. Tugas ras tanggung jawab tak emang berita dilo
Kita enda magenduari si erdahin guna perani siman peranin. Jana kita magenduari si jadi misioner-misioner sini utus Tuhan Yesus di tengah-tengah doni enda. Tugas takai, tugas TMK petandalkan Tuhan mankerina jelma subuh arah cara tak erdahin ya biak tasi tertegi. Arguna man sekeleweta si pake pameteras talenta ta guna nampati kalak sineban ya. Bagi kape arah pengerana teras pengkebeta mecarata arberita si meriah. Metode guna arberita si meriah tentu rikutkan konteks ingan tata dingenda. Jana khusus selaku kita kalak karo tentu pendekatan tak arah budaya banci jadi dalam ta. Banci jadi kekuatan ta. Arah kita tutur menjalin relasi terjadi pemuridan. Sisekan berita si meriah Banci ka cara taguna pese berita si meriah arah usaha sini kembangkan kita. Usaha si jadi pasu-pasu man kalak sinterem. Usaha si reguna mendidik gelah kalak ngadingken si jahat erdalan kubas dalan si menghuli. Mabai kalak banci mengembangkan ekonomina, mabai mengembangkan kegeluhanna. Nadingkan biak-biak silar guna adi biasana kideka enda perbapan gedang-gedang wari i kedai kopi ladikai pe pengkebetna. Arah kita terinspirasi ia guna berubah menjingkat rasuh-rasuhan ngembangkan pertanian rasidebana arah bansi kita berita mabai kalak sintrem guna kini teken so adi ngoken ca itading kena biak tapi lagu langkah sila mahuli murah ia ngalokan berita si meriah. Jenari kekeliling Tuhan enterem kalak Kristen pengakap maka dahin berita si meriah entape dahin PI ya pekabaran Injil enda hanyalah dahin pandita pertua resdiakan saja. Padahal harus jadi tugas bersama selaku kalak si kini teken. Ingat amanat agung ibas kitab Matius 28 ayat 10 siwa seku ayat 20 ikatakan lawas laku kerina bangsa idoni. Bahanlah ia jadi ajar-ajar kunina Tuhan Yesus. Ajari ia ngikutkan siku pedahkan. Bagaimana nina Tuhan Yesus? Jadi tugas bersama ngeda man banta gerina gunar berita. Bagi si turikan ibas GBP garis-garis besar pelayanan gereja atau GBKP. Ijapi si misi TMK GBKP jadi aron di mata jadi pasu-pasu mandoni eda. Gela arah kita antara menjelma hendatkan keselamatan. Maka erkawitan ras tim PI ya. Erkawitan ras tim PI tentu guna dahikan dahin PI pekabaran Injil harus lebih si pahami kaikin ertina RPI. Harus lebih si kai erti pekabaran Injil tapi penginjilan. Penginjilan adalah membawa berita sukacita tentang Kristus. Tujuan aku semua orang kerina jelma gelahna kerina mengerti sedungna percaya nandangi berita sini sehkan kita. Perbahanan Rasul-Rasul walu ayat 5 mengatakan uga Filipus lawas kusada ingan si gelar nakuta Samaria ijayar berita iberitakan na karena di mata mankala si enterem. Jenari perbahanan Rasul-Rasul 10 pito ayat 3 ngatakan uga Paulus ya, uga Rasul Paulus membuktikan maka raja si padankan di bata laban cilangan nanami kinisran janake ke basi matenari Yesus emosi cakap kena ia ngenca raja si padankan di bata dalam keselamatan ibas RPI kerina kala harus min nandai Kristus meteh maka arah Kristus ngenca dalam keselamatan maka guna RPI labanci terjeng ngerana
Tapi ikut ras perbahanan ta, cara tardahin biak-biak tasri tep-tep wari teridah ara kini tekenta. Ula kari ngerana kita kena kata di bata, tapi pengkebet tape lamuli. Jadi batuan tuken. Ula kari serayan Tuhan kita ningen, tapi dekahan kita idah kala meja perjudin, arjudi, kape remang-remang, arlua-lua. Semaka benne makini tekan kala si merampok dengar. Tugas guna RPI, tugas tak bersama. Labo harus nimai jadi pertua harus diakan. Tapi ICP kita harus jaga diri ta, jaga perbahanan ta, gela olah jadi batu antukan. Semaka dahin PI enda banci dahikan. Petandakan manjelma sinterem karena Kristus, semaka ia mengerti dengan percaya. Te iya guna ngikutkan Kristus Kekelani Tuhan minggu sire, igelari minggu zending. Nandangi memasuki minggu zending menda kita, maka bahan PJJ tak enda iangkatkan. Gelah kita ipersiapkan. Guna nginget mulihi dahinta, ibas minggu zending. Kencabadan zending ibelanda nari, erdahin pesa berita si meriah manbanta. Ya, melalui nini tanai. Semaka genduari GBKP berkembang. Si jadi persoalan genduari eda. Lanai bo terjeng. Kala silanga beragama. Mabai kala gelah masuk gereja lah terjeng bagai. Sebab dahin si genduari. Gatin ngeda persoalan internal. Sapi-sapi kita ibas gereja siman pekenahan. Perbedaan pendapat, pengelolaan keuangan si lengah transparan, pelayanan si pilih-pilih kasih. Beda-beda ka motivasi selain Tuhan yang melayani, motivasi pengurus PJJ res kategori yang melayani, res terusna. Semaka buen dengar gereja-gereja siman pekenan secara organisasi. Ya, organisasi sirpalaskan kata di mata. Semaka dahin PI genduari enda megati sesama GBKP enda bermitra. RP iningen kurunggun silenga megagah. Runggun si megagah, kurunggun silenga megagah. Gelah kai, gelah ratur, gelah dewasa. Semaka persoalan internal banci idungi, jenari bahaya-bahaya perpecahan. Engko lanai jadi soal. Kita lanai iserang idarat nari genduari, tapi buen persoalan iserang kita ibas nari, mulai secara organisasi. Di tengah-tengah gereja ta, seku hubungan personal, selaku warga gereja. Banci tura perjengilan, seku perpecahan. Maka selaku gereja, secara organisasi perlu kita terus pekena-kena administrasi, evaluasi dahin-dahinta. Adilit dengar rungun-rungun silengar ngelakukan musya orang ngawan, gome banci bertobat. Searah ngelakukan musya orang ngawan, mau kita mengevaluasi. Adi ajar-ajar si 70 kalak dai, ayat 10 pitu mulihkan ya ku Tuhan Yesus. Itu riken nauga hasilna. Evaluasi. Maka kita pe gereja perlu mengevaluasi diri. Tiap-tiap tahun harus milik izin laporan, 3 kalak singgo tambah jadi ngawan. Si ialo kenibas agama si debanari. Bagi kape si nggo lulus erlajar ngawan 3 kala. Ula kari laporan tape data nandangi senina turang ta singgo ipedarat ngencalip. Tapi si tambah la icatat. Perlu evaluasi. Maka kekeleni Tuhan dahin RPI harus lip idah perkembangannya. Ula menyanyiakan dahin para misionaris sini utus badan zending Belanda nari sireku kita nadingkan kutana, nadingkan keluargana, nadingkan kenyamananna guna berita. Kita genduari enda tading neruskan dahin misionaris. Adinai para misionaris utus kusada ingan silabo itena jelmana pelanggo itandaina. Ya. Tahun 1850 sekala pandita terkenal Hendrik C. Kruit
Gose ibu lo hawar utusan badan zending Belanda nari menginjili kalak si perbegu. Genduari kita tadi nerus kencang. Ema kamari ar berita benar kena raja buta nari. Gela ulalit bas jabuta eda sileng aku gereja. Eilah lebih selamatkan. Jenari ar berita kita ku sekeleweta. Termasuk manta-manta seperpulungan si merampak dengan kini terkena. Adi ibasi EP kita nggo lulus. Tentu ngasuk ka kita RP iku sekeleweta. Nandangi senina turang ta silengan andai Kristus. Semaka kehadiran ta jadi pasu-pasu i tengah-tengah doni enda. Mabai reh terem nakala datken keselamatan si enggo ipadankan Tuhan di bata. Tuhan pengasuh kita dalankan katana. Amin.